ese twaba twitegura yuko tujya guterwa na Kongo kuko banavuze ko bashaka kutwanexa tukaba intara ya 8. Murakoze mwadusuza kuri ibyo mukaduhumuriza cyangwa se mukaduteguza tukitegura. Le Rwanda qui nous agresse depuis plus de 25 ans. On peut compter plus de 40 millions de morts. Nous refusons l'arrivée d'Emmanuel Macron, le président français, dans notre pays, puisqu'il est en train d'accompagner les Rwandais. Abajijwe niba abanyarwanda bagomba kwicara bakamera nk'abiteguye yuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaba igiye gutera u Rwanda, bityo abanyarwanda bakicara rwose bazi yuko byanga byakunda intambara igomba kuba. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yahise amera nk'ushyira akadomo kuri iki kibazo, asaba abanyarwanda yuko bagomba kuryama bagasinzira, ariko abereka impamvu zirenze imwe zigomba gutuma ibyo ngibyo rwose babifata nyine nk'uko ababivuga bagomba kumva yuko ari inzozi kuba batera igihugu cy'u Rwanda. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gihe bari kwitegura Emmanuel Macron w'Ubufaransa, ntabwo ibintu bimeze neza n'aka na gato. Urubyiruko rwakamejeje bari gutwikira umuhisi n'umugenzi umuntu uwo ari we wese ufite aho wahuriye na guverinoma y'u Rwanda n'abanyarwanda muri rusange ari guhura n'akaga gakomeye. Hari hatambutse amasaha make cyane Fally Ipupa n'umuhanzi ukomeye cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yarahuye na perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron, anaza kugaragara bagirana ibiganiro ku bijyanye n'umutekano mukeya uri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyabaye kuri Fally Ipupa i Kinshasa n'agahomamunwa. Uyu mugabo n'umunyekongo wuzuye uvuga iringara ryinshi rwose nk'abandi banyekongo nk'uko bisanzwe, ariko bigebeje mu rugo rwe baratwika guhera ku byatsi biri hanze y'igipangu kugenda kugera mu nzu. Ntabwo ibintu byoroshye. Abantu barimo kwibaza mu gihe Macron yaramuka ashyitse i Kinshasa. Abaturage batangiye no kwigaragambya biganjemo insoresore ndetse n'abakobwa bagaguruka ku bwinshi bagashaka kugirira nabi Emmanuel Macron, perezida w'igihugu gikomeye cyane ariko wanagiye agaragaraho gukubitwa n'abaturage imbere ya rubanda henshi rwose hagiye hatandukanye. Abantu bari kwibaza icyakurikiraho mu gihe arabageze ku butaka bwa Kongo. Iyi ni Kigali Line. Ibi byose tugiye kubirebera hamwe. Ikaze. Reka duhire ahangaha. Perezida Paul Kagame yahumurije abanyarwanda mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imaze igihe itangaza yuko yiteguye gushoza intambara ku Rwanda. Babwira yuko nta ntambara igihugu kizashorwaho, bityo yuko bakwiye gukora gahunda zabo batekanye rwose. Yabigarutseho nyuma yuko umunsi ushize umugaba mukuru w'ingabo za Kongo Generali Major Chiko Chitambwe yatangaje yuko igisirikare cya FARDC kimaze iminsi mu bikorwa byo gushaka ubufasha bwo guhangana n'u Rwanda, ndetse yuko yitabaje ibihugu byo muri SADC. Ibi twarabibabwiye mu minsi yashize. Generali Chitambwe aherutse kugirira uruzinduko mu bihugu bitandukanye bibarizwa mu majyepfo ya Afurika, aho ingingo yari iri imbere yari kuganira ku kibazo cy'umutekano n'ubufatanye bushobora guhabwa ingabo za FARDC ku bijyanye no gukomeza umugambi wabo wo gukora urugamba ku Rwanda. Uyu musirikare mukuru asanzwe ashinzwe ibikorwa mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabwiye abanyamakuru ati intambara iduhanganishije n'u Rwanda tuzayitsinda byanga byakunda. Ubu turi gushyira imbaraga mu gushimangira umubano wacu ku rwego rw'akarere binyuze muri SADC ndetse n'ubufatanye hamwe n'ibindi bihugu bitandukanye. Niyo mpamvu rero nagiye gushaka abafatanyabikorwa. Twagiranye ibiganiro byiza bizatanga umusaruro guhera ubu ngubu. U Rwanda mwumviye ko tugiye kurutsinda. Umukuru w'igihugu yabajijwe icyo atekereza kuri aya magambo, niba abanyarwanda bakwiriye kugira impungenge ku mutekano wabo. Asubiza yuko bakwiriye gukora gahunda zabo zose batekanye. Abaryama bakaryama bagasinzira ndetse yewe bakongera bakiyongeza. Mu ijambo rye ati nushaka uryame usinzire wicuye wiyongere, ibyo ntabwo ari ikibazo. Ibyo umuntu umwe yaba yaravuze muri Kongo, ibyo afite uburenganzira bwo kuvuga ibyo ashaka kuvuga, ntabwo bivugwa byose biba ari ukuri. Uryame usinzire wicure wiyongere rwose, ibyo ntabwo ari ikibazo. Ibyo umuntu wese yaba yaravuze muri Kongo afite uburenganzira bwo kuvuga ibyo ashaka, ntabwo ibivugwa byose aba ari ukuri, cyane cyane iyo bivugwa kuri iki kibazo cyo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Perezida Paul Kagame yavuze yuko amakuru afite ari uko SADC yaba ifite gahunda zo gutanga umusanzu mu gukemura ikibazo cy'umutekano muke muri Repubulika Iharanira
Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ati icyo nzi nuko SADC ishobora gushaka gufasha ahubwo mu gushaka gukemura ikibazo cyo muri Kongo. Kuri we rero yavuze yuko u Rwanda rumaze igihe kinini rwiteguye kurengera umutekano w'u Rwanda. Ati iyo udashaka intambara urayitegura, iyo ushaka amahoro witegura intambara. Twe dushaka amahoro, ibyo kwitegura twiteguye kera rwose. Imvugo ya Generali Chitambwe yaje nyuma y'igihe gito bitahuwe yuko muri Gicurasi Kongo yari ifite umugambi wo gutera u Rwanda, ndetse yuko yanabigerageje binyuze mu bitero bya hato na hato byagabwe mu Kinigi. Muri icyo gihe kandi ingabo zari mu burasirazuba bwa Kongo zahise zongerwa ku mupaka ziba nyinshi cyane, ndetse igihe hanaje kugurwa ibikoresho bishya zigomba kwifashisha mu gihe uru rugamba rwose zari zahereye kera zikozaho imitwe y'intoki rwaba rutangiye. Amakuru yizewe agera mu itangazamakuru nuko Tshisekedi yongeye ingabo ibihumbi bigera kuri 16 muri Kivu y'Amajyaruguru, aziha inshingano imwe rukumbi yo kunesha u Rwanda cyangwa se gutsinda u Rwanda mu ntambara yeruye. Avuga yuko u Rwanda rwamaze gutangiza kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko kandi ku rundi ruhande reka twikoze i Kinshasa. Nubwo turi kuvuga ibi ngibi i Kigali, umukuru w'igihugu cy'u Rwanda amaze guhumuriza abanyarwanda, Kinshasa ntabwo ibintu byoroshye. Ibyavuzwe na Emmanuel Macron byarangaje abanyekongo ubu bari gukubita agatoki ku kandi. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamwita Christophe Rutundura yanenze amagambo Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yavuze ku ntambara y'umutwe witwaje intwaro M23 n'ingabo z'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri uyu wa 27 Gashyantare 2023 aganira n'abanyamakuru bari i Paris ku ruzinduko agiye kugirira ku mugabane wa Afurika, Perezida Macron yabajijwe n'umunyamakuru Christian Rusakwena w'umunyekongo niba hari icyo Ubufaransa buteganyiriza u Rwanda nyuma yo kwemeza yuko rufasha M23. Adaciye ku ruhande, Perezida Emmanuel Macron yavuze yuko intambara iri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri kugira ingaruka nyinshi ku baturage. Yongeraho yuko ubumwe bw'abanyekongo, imipaka y'igihugu cyabo n'ubwigenge bwacyo bigomba kubahwa bidasabye impaka. Bitandukanye n'ibyo umunyamakuru yari yiteze, yifuzaga kumenya niba hari ibihano u Rwanda rwafatirwa ndetse n'igihugu cy'Ubufaransa. Perezida Macron yatangaje yuko intambara iri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahagarara mu gihe imyanzuro yafatiwe i Nairobi ndetse n'iyafatiwe i Rwanda yakubahirizwa, kandi ibihugu byombi bidacana uwaka bikaganira hashingiwe ku murongo washyizweho. Minisitiri Rutundura abajijwe n'umunyamakuru Marc Parelman uyu ni wa France 24 uko yakiriye ijambo rya Perezida Macron, yasubije yuko ibyo uyu mukuru w'igihugu uteganya kugirira uruzinduko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yavuze bidahagije naka na gato. Umudiplomate mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yavuze yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasabye u Rwanda gukura ingabo mu gihugu cyabo no guhagarika gufasha M23, ariko Ubufaransa n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi byo bikomeje gutungurana no gutera kwibaza. Abantu bose ku butaka bwa Kongo baba bifuza kumva ibihugu bikomeye bivuga yuko bigiye gufatira mbarigo cyangwa se ibihano bikomeye ku gihugu cy'u Rwanda. Perezida w'Ubufaransa arateganya kugirira uruzinduko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu masaha make cyane ari imbere rwose atayingayinga 28 ni ku itariki ya 3 ndetse n'itariki ya 4 Werurwe 2023. Abantu bafite ubwoba bukomeye cyane yuko mu gihe Perezida Emmanuel Macron yaba ashyikije ibirenge Kinshasa, ahari urubyiruko rwinshi rwatangiye kwigaragambya, gutwika ibintu bitandukanye, kwandika ibyapa bivuga yuko badashaka Perezida Emmanuel Macron ku butaka bwabo. Baramushinja yuko nawe ngo ari nk'umugambanyi, bityo yuko ngo yaba agishyigikiye u Rwanda cyangwa se ari ku ruhande rw'u Rwanda, bityo rero bakavuga yuko uruzinduko rwe nta kintu na gito rumaze hano i Kinshasa. Yewe n'ikimenyimenyi no kugaragaza umujinya uru rubyiruko rufite, binjiye mu rugo rwa Fally Ipupa batwika ibikoresho byose, yewe bigaragaza yuko iyo baza kwamusanga ibintu byari kuba bibi cyane, yashoboraga kuba yagirirwa nabi. Ni nyuma yuko yaragaragaye ari kumwe na Perezida Emmanuel Macron mu Bufaransa, anamukura mu ntoki rwose baganira ku kibazo cya M23. Twe twitwa Kigali Line, n'ubundi ihema ryacu twararyimuriye Kinshasa.
Ubufaransa. Turacyategereje ngo turebe uko Perezida Emmanuel Macron ari busesekare kuri ubu butaka, n'iki kiri buze gukurikiraho. Niba musaba kugira ibintu bitari byiza akorera u Rwanda, uyu mugabo wagaragaje yuko muri ibi bihe ari kwifuza umubano mwiza cyane kandi usesuye hagati y'Ubufaransa ndetse na guverinoma y'u Rwanda. N'iki kiri buze gukurikiraho byose nibyo ducungiye hafi, namwe mukomeze mukore subscribe kuri Kigali Line, akantu ku kandi agashya ku kandi kari buze kugenda kamenyekana. Nanjye ndaba nditeguye guhita nkabagezaho, munyemerere ngingaruke mu kanya.